MLA ka West Shillong constituency uba Mohendro Rapsang hakasi thoding jong katayo ulaplai ba ya ka eco ambulance ba ulano senyang syaka Dr. H Gordon Roberts Hospital Jayau bakan la panang penklan ya jing ajing syakri ya ki pai nongpang kibawan Pak Sumar hakani ka hospital. Uniu MLA ula pelat yakini ke ambulans hak jingadon lang medical superintendent ke hospital Dr. R Nongrum u administrative officer ba KW Marbanyang u chaplain ke hospital Reverend WC Khongwir Reverend RM Karshandi bat kiwei la ban kedau badang hau benaya yong mentakasnem Uniu MLA ulano senyang haduk sanlak tengka sakani ke hospital bahkan thet ikitiar kitar badon kam nak benta ki doktor bat kinong trei jong ke hospital bakin la banyadaya ladi bat ikinong pang nak jing sapriang jong ka klam COVID-19 haba ajing kren hak jialang pelat ya ke ambulans Uniu MLA ula penpa bakum unong mi khmat pat ba ulong uba kloi bat ajing arab kat ka ba ula ya ke hospital bakan la ban penbit penbiang ya ki jing don kam nak benta ban sakri khambha ya ki pat nong pang ka jella yakni ke jalang la penya do medical superintendent Dr. R Nongrum bat kibel ajeng kren ki kentup ya uba KW Marbanyang administrative officer ubla ai ke jing batai ke babanya halo ke jing thiet ya ke ambulans batru ya ki project ki ba ke hospital kala pen kre ban pentrei nalor kiwei ki jing don kam jongka